Ia e tusa ma le tatou maumala o mai tuspa ia e le mawhai skirisiano o whaolaina moni ona toe le lorona lona whaoltanga. Penga maka flan fe mai ia ora lan benga fe mo fi ka ala wa le o lo whaolaina. E o a whaolaina ro o ka wa la. Pule me fai mo me ka pe. E sa o to benga ngai tau. Ale sai mo ua ngari pas te whai mo ua e lo ka ko ima ngau mas whaoltanga le ila kalaka soa. We deceive ourselves and the truth is not in us. So o kako whaavale ai ngā kako wa. Fataro fatu i uso mutu fine ya keriso le ne ya fiafi. Ma lor so i fua manuia, ma le langi mama. Ia, whaftai fo i le tua hua. Whai fo un tātou toi whairoa i le nei. A fiafi. Ia, fo i lawa luna vi inga. Ia, ma lo fo i so i fua. Ma so i fua pas. Nang so i fua la. Lo lava. Ia, tu manatu ole a matarota, po karambi po le nei a fiafi. O leo e ele manatu au tu, mai le vai aso taruai. Mai, ua na ole, lo fatuno, e whaolai nai, e hana le fatutua. For by grace, you have been saved through faith. O le fisili la. O la se tala le tuspa ia. I dao onga le pea whapera. E mawhai ar Cristiano, ona toi le iloa, lona whaoratanga. Na se tala tuspa ia ni. E tora. Ma ero siria pas. Me mua ma ero siria me pula stala tuspa ia. Wa va pe mangi pula sa okala. Ya me munia ele sa okala. O kele lo pula. Ya pa me le tatu chelo io o tala tuspa ia. Te foi la vale el tal tonunga le tatu le. Ala Cristiano o le se fitina inga le tuspa ia. Ia e tusa ma le tatou maumala o mai tuspa ia e le mawhai skirisiano o whaolaina moni ona toe le lona whaoltanga. Ia lua ele nā o le kirisiano la wa i loa malama le atu o toa mal mausali o lona whaoltanga. O le kirisiano fu ina le ua ola matau i le atua. E le ka filisa o ngoa pe ka la polu. E le se lai sengele pulei oe i lau me fai. Ua whaolaina i tātou o le mea o mautinoa e le toe le ilo le tātou whaoltanga. Ia tu se marosi pule ase kala le tuspa ia. Te lea o onga le tuspa ia. Tumur whianga ngā fau i le tū le inga mai ngā o le manatu lea o mea o whaia le atua le tu mwhai tātou ona tu e sui. Atu no le mea ngā ia o onga whapena wa iai maula iai e fōlinga mai. E mawhai ar Cristiano ona lusilo na whaotanga. Pe awa pe tu sa i male ta inga le angapa ia. Pastor mana e tātala noa mta upuna i le vai asule la asau. Po wa pulan me fe meitanga ta lusi whaotanga. Al po nei kusaila mara fsili maa ngai le fsili. O le pe mawhai Cristiano ona lusi whaotanga. Ia a whaapupu u lava stari. E le ai. E le ai e sea onga e tusa ma onga le tuspa ia e le o le mea ngā la whai mai i ka kuspa ia ia whaateta inga la tamai ia o le Ioane fo i le tolus fulu ono le tau ua mai loa o me kaka o le whai mai a wā ua whapea lava o nā lo wha mai o le atua i le lalolangi ua ia au mai e lona tal i pele to tas o le whaamoe la e sau lola ina ia ai lola i o le whaamoe maa la sau al whaamoe mai ina ia le whano se tasi e whatuatua ia te ia a koe whaapunga mea ina ia le whano skirisiano o e whatuatua ia te ia mai a ia maua e ia le ola e whaavavau o le whesili la mo o mia skirisiano ngā kali i e whai o le atua e mawhai e le atua ngā le whaia mea wa ia folfolaina wa pio me nga whanua noa i lea nganga ona o le whai mai o tangata e afu e mawhai o ngā lusi le whaotanga. Mea ngā e mana i e lea o ngā lea tuspa ia le sa tatala noa i le vaso e lauti a pontu atu o le whaotanga o le mea whai to o tasi e lea tu. Fōlinga mai la o le Kirisiano le
e manatu e iso na saol faultanga o ke usiana fulanga nga fefe ile le ilo lon faultanga ese lang fulanga ke ilo e le atotoa la na te ilo ye me fale tonu e te me fale tonu na langa ke ilo e langa me fai ilona faultanga ala o nga le o faultanga le me faito atasi le tua me funga ile mamulu ai ese langa le feio le tua iana me na fai ole o peila o nisinga o mau tele mano no if God allows us ile taimi male aso tal feanga i tal no e pel tal no le usu ia ma ile ma vangi mali nga me pe onisine yo mau mo termine e tu sema auxilia pasta ole Yohane na tolu fe pues fuma le on ai le meanga inga ol fulfulanga le tuanga inga o Yesu le fai kala ia me fa pe la vana lo fa mai le tu lo lang o fa mai ina ia le fano se tasi le mai ina ia le fano se tu nu pe ina ia le fano se kales mai ina ia le fano se tasi anyone who believes so se tasi so se ke siano la so se tangata la votal tun nga o lo sa nga pasta iele o le tangata uma ma tangata tonua le nga mai ile ka di o ka ma sa ia na o tangata tal ton o ta el pe o fa a te fa o putala le o ke siano po le kale sia le tua ka ngaka langa le la vive con le li me le fano stas le fan ia ma le va mo mai ia maua le o la fa va ia again ask that question for fear fear fa mai ele lo falta ia pe on ver sa stem tu va ai I fai upule ala nga fai mai tangata ele lo falta ia au le me avanga tu la fono fa le un tu spa ia ai ese me folinga me fkenga o ka kore le ma ele o kuspa ia ele o kuspa ia wa folinga mai la le sila fkenga inga le fe mai isi pe yo tato ele le lo falta fe mai isi ele lo so fe la sa so me la nga e va ai tanno le su eske mi la kamai la mol po nei no le tu matanga o ta o le fisili le na sa no la sunga la matanga po le ase kala kuspa ia ile manatu mala o nga ele lo falta ele lo la ia e kusa mali angele ko sulu ngole pese tatu ile lo ia ole sime piko silionga o nga mausali ma mautu I pas le yoange nga se fulu lua van lua van ma le lua iva nga lua van ma le lua iva o nga lo ke lua iva ale lua van ma le lua iva o mela tu fimana I point out inga ole fa punga na a yoane fa mai o te avatu fo le ola fa va ya te lato I mean o kalanga Yesu le tu se yoangi mai o te avatu fo le ola fa va ya te lato te le fa no lava e o le fa va e le mafai lava se tasi ona fa ya te lato ai lo lima mind you o sa no anga ya Yesu ke fi manga e mai tau ia le upunga ote ia fa pala mai I give them eternal life. Jesus is talking about what is he doing what he was doing, what he's doing, and what he's continues to do in the church. O langa mela nga fai ile tem nga, o langa mela nga fai ia ila to nga, ila au faula inga, ila au kiusiano, loto le tua, ma Yesu o te avatu, mangingo ia, fai ngofi, ma kila, straightforward. Mai o te avatu fo ile ola fa va ia te ilato. I give them eternal life. I give them eternal life. O le tenga refer ya ka ua refer le ka le sia le tua ale me nga give eternal life. Al sa wanga le o Yesu le. Sa wanga le sa wanga Yesu. So ele se apostolo ele o Yesu o Yesu o le tua le tino tangata. Pe o menga ta ona sa uni le ke visiano le me le lolo faltanga e tali ai o le sifil
o pelo la Yesu o le mafai Yesu nga kausisira nga furfura anga mesa fai well this is a statement of fact it's history o luma ko nga ke mingei male luma nga Yesu o te avatu fo ile ola fa vau ya te lato ele se ola malolo ina anga le ola malolo ina ke me ko inga pe mai foi yoki le ola tin mai le ola fa vau yo ka ko le fa vau tino le me vanga fem ki nga kuli le skemi mai le fa vau ale ola le mai Yesu o le ola fa vau a fa ola ka fa ka pas mai la to te le fa no lava e o ile fa vau mai no I mean and they shall never perish. Another statement of truth. Le si fo ila fonga nga, le si folanga ma losinga il fai upula vale lua val, o le mea mua, o le mea nga fai esu nga, o le amai o leo lai fa sau alo ma la fonga nga mai, la tote le fano lava, sau e mles fa e o le fa a vaku leo la fa koe te le fano lava e o le fa a koe ka kolu mai I veme wa sanga o fa kolu nga veme e le mafai lava se tasi ona fao ya te ilato ai lo limo e le mafai el kakovalea e le mafai el tato le ato otoa e le mafai el tato le mautinoa e le mafai el tato fatamala e le mafai even le angasala o nga koe whaoa mai ia tātou mai le limo Yesu mai e le mawhai lawa stasi o na whao ia te lātou ai lo limo mai mapea pia anga whapeo nga kusia skusi whapea non kusi pa eo kasa will never be able to write a Bible pero o whamea kusi lai au whai upura e le mawhai lawa stasi o na whao ia I lātou o e whai mai e le lusir whaotang. Vanga nā ai I lātou o whai mai e lusir whaotang. A whakaile tu, e le se kala penga I, mai e le mwhai lawa stasi o na whao ia te I lātou o e lātou o talitonu, lātou o whaolaina, kewisiano, whao mai whea, ai lo lima. Malo lusi a ngeila fonga. Sio lale mea wa. Sio ko emosa. Lile. O le whaole tanga ia le to le lo. Le to le lo. Langa o le manatu fonga le fe mai tanga to mai. I ko nga fonga fe mai. I ora la mea nga fe ngo fi nga ka ala wa le o lo whaola inga. E o a whaola inga lo o ka wa le langa. Pule me fai mo me fa pe. E sa o mea nga ngai tau. Ale sain mua nga ri pas te failonga mua nga ke lor kaka ma ko ima ma mas faul kanga le ila kala kas faul kanga tanto faula inga me polo o kanga fo o ki le ola fa fia ya ke ia a o ola le ola fa fia le tu me nga fa me Yesu a fia fai o mauso me mua fa fiki o ya oi le fai longa ngai lor ke usiano o le ola manatu fa apito ki nga ngai lo le me nga fia ya fai ngai le ska ka ma oi a fai ya o le sign nga ele la kalaka se ola ya oi I mean nga la ve ki o o ko nga ma pelo me nga o te loa la tu le mai ele o ngale lusiro fa tang me o ye pula la ka ko wa al fi fa la nga pula o ye wa si wa ya le la ye wa si wa ke wa ya lang nga fa la nga me nga nga ka kala fu ngale ole fa ka it's more than just believe ile nga o lo tel tu e me ala o nga fa mai le tu ta tu te fa me por o ki ka ko o ti o le to la o ke so la tu ya tia ya kusara makala Yesu, someone that says elusilo falta need to have a reason mo mia longa wa ke ka ua aku ko loko mele ka ole ai kui mele ka or ke mele ka o sili atu longa na mo manatu sili atu lo wi loa ngai lo le meo o mang for la le atu
o le mea fulfula le atua mai, o te avatu foi le ola e whawawau, ia te ila atou. Sa ula oinga, ok, feo i e mo i le mea ngakwe mai le loro whautanga. So sa whai mai fula ia lea. La to te le whano lava e o le whawawau. E le mawhai lava stasi ona whao ia te ila atou, ai lo lima. Ia, alo upulanga le whao. O le snatch lava palang. You're talking about time and power. A snatch ma o misi se whainga vave, whainga whanga ia onge mwhaia sisi ma le maa losi ia snatch, no room for snatching ia nanga nei le lima o Yesu i tātou e marwhai upulua i vana kwhe mai ari pasi nga vuko whe mai Yesu a o tai ai i pe on whaku tā ua i o le mea lea i le ilonga ngana ma le suso inga kuspa ia o se ngai o inga le kau ko le fai kau po verbi proverbs na ki kilo la e po ila e fai ia ngai o inga nga proverbs nga o ngai o inga o mai fai i fai upulo tava ai o Yesu mai ote mai I give them a sa fai upo lua iva o mai Yesu o lo utama what is he doing na for ina my father who has given them to me pe o fai punga le ungo fa faren karango e ka ua last week i le draw by the father le toso mai el tama ia Yesu mana kala Yesu i o lo tama o le na fo ina mai i la to ia te ngiva il kako ia il faltanga tato ia ia ke Yesu it's a divine moment o le mea fai ele to mai Yesu o lo tama my father who has given them to me o lo tama o le na fo ina mai i la to ia te I like that word for me na fo ina mai na fo ina mai ele tua le tato ia ke Yesu a koe fukuse si fea saoa o tātou le mea lofa le atua le tama i lona alo Yesu ke Yesu e ave el tama ngi mea fale kongurang whanga i lona alo no a o ai le ngā mea alo o tātou mai o lo tama o le nfo ina mai i la to ia te fai mai lo la Yesu e sili o ia e nisi umalava sili in Mosalemi sili le hintu sili fe au sili le kalesia sili i fe mai le lusilo faltanga sili i fe mai lusilo faltanga sili tu le vangi mongimu sili i mea umalava he's greater mai is greater than all sili e mata utia aku ngai lo sesi lava mea tatu te mafau sili atu ngai lo tatu le atu toa o lo sa lo pule umalava wa makua i ngaka i mea le aise mea o misi ka fai kaua fai umai mea a fe mea su e sili atu o ia i mea umalava saulo la mea ngala inga fai karanga Yesu fe mai e le mafai stasi ona whaoa i lato i le lima o tama. Whao me le lima o Yesu, koe whao me i le lima o tama. Au le mea rewe mei, e le mawhai. E lua le mawhai nganga, e le mawhai lava stasi ona whao mai lo lima, kala le Yesu, koe sao le longa lua mei, e le mawhai stasi ona whaoa i lato i le lima o tama. Makua i... Whaeloa mai i le whaorakanga ma kua whainga kāna wao. O le iloa. Da umanga whiwhiria oe kama. I love that word. Ngak whae me ma kua whainga it's like impossible. Kusa, wale mawhai. It's impossible to happen. I say, you have a fair o le whai mai e ia. E sui, e le mawhai. Le mawhainga whao o lima, le mawhainga whao o lima o tama, mai o lo kama, e sili o ia i mea umalawa. Awa pela e sili, ia, awa whialanga, ngā mawhainga. Ia, whaawa o tu e la, pela o le e perunga sifuru kōru, whai upo e lima. O nā tate loa i lea tili o le lema whai e lea tuantu la fo ina i tātu. Pe o te tonunga le o le atua na whai o tātou whaoltanga, o ia na te tausi o tātou whaoltanga, o ia na te whaawawina, pe whauma o tātou whaoltanga. God will never leave us, never forsake us. Mai i au noa a o toa mio male mata pe pea, i a ngata i a
o tō manao I mea ua ia te o tō whamerora ia a wā o whitalai mai o ia o te le tu ua lava oe o te le tu ula fua I lava ia te oe o te le tu ua lava oe o te le tu ula fua I lava ia te oe menga ke le tu ula fua I ngai tātou. The other thing, we are protected by his power. Papa pia ka whaonga cross reference for now. O le 1 Peter 1:5. O le Peteru mua. Ta mua whai poe lima. Mai ia whaafetaia le atua. Whimanga whai kau mai le whai poe tolu. Pastor. Mai ia whaafetaia le atua le tamaro tātou li o Yesu Koriso. Mai lola ia. O le na whanau fōwina I tātou ona o lona alo whatele. Ina ia I ule whamoe wola I le toe tū mai o Yesu Keriso na ia I woti. O le upu ke whimanga o ali ngā ama whamamafa. O le upu mai o le na whanau fōwina I tātou whamai. I whaftai ele atua le tamaro tātou ali o Yesu Keriso. O le na whanau fōwina I tātou. Se fa klof silia il tino wa o le wo lo il fa o le a fa ngai pasto o inga fa na wina o le a sa kali la fa o inga o maku o ka sa wa on fa na ia ka ikelo tamamalo tina ile tino nga pa le ka karango fa le nga ave me ka ko spa ia mai e fa fta ia le tua ka le be ke a je ame fta ile tua le tamal ta tori se kuso ma fu anga le ang fa ka ia le tua mai o le na fa na fo wina I tato ona o lona lo fatele a ku ula e ke le lo ma tua I didn't know your parents before your birth. I believe in the same way il fallait o ko fa kule ala fungale e tele filfilia lo faltanga menga le fe meita o le faltanga it's totally God. Even you're choosing to come after God, it's God's divine act. Whatever may o le na fa na fo wina I tātou. Peo me wangari kere sa o fe may man can you give birth to me? Whainga whai o mo kama. Whai le fingira mo kinga. That's impossible. In the physical life lea. So in spiritual life, same thing. Yang koe man kōrora tātou wangari ngā oti tātou le asa. Ele mwhainga e whakokua pe ai oki. In terms of analogy leo le whanau fo wina. Ele mawhainga e whanga e whiwhile au ke whanga. Someone has to make a move. Ngā someone o le atua. A whamaina kakuspe mei. O le tamao lo tātua li o Yesu Keriso. O le na whanau wina I tātou. Ona o lona alo whatele. A le mea na wala ngali ali mea ngal whakaunga pe ke rumai ia whaafetai le atua. O inga, o le sifai longa ngar ke usia, o ka ngaka ola whaafetai le atua. O whanau. E pure le whanau fōwina. E o le e ali me I peifo I o le tanuanga Iesu ma Ioane. Ma Nikotemo. Le na whai e le kusia Ioane. Le na whai e alu whanau fōwina. A wha mea Nikotemo. Fa whainga e pe o tau a inga mele meanga mo le mukare I doa por anme kau a ora haka re karango mo mai ga o le lo e pe kau whakuskusa pe o sa wanga same way o fe me kara a Nikotemo Yesu le ase me fai a kalo Yesu I le mea e mga mire fai a le mea le mfai e Nikotemo fai fe me e ao na e toi whanau fo wina o le akara le mea Nikotemo e mawhai a e le sau mea whai ai e whai o le mea whai e le atua ia ki oe o le whanau fōina o le mea whai to atasi e le atua e le whape e negotiate o lo me le atua how you gonna be born when you gonna be born mea ngā whai ko kasi e le atua e le whape ngā sa mi lo fanga o fe lo kama me nga ka nga ye me funga ne o a fa pese ben fa ye le tu a fa pero o fa la inga tanga e le na ele me funga le o tanga ta fo tanga
longo o lo lang kuai pe le fai mai paulo wale ko yola yo wola ke wiso to tono natural ya folk pe le me langa fo le bisa o me nga ko ba ko ko fo mi fa la nga na ku mau wale langa le ke mai pinga ku sini ya yo po fa la nga mo o vai ko nga ka funga e fa la nga ai ke fiu fa long se kala ka o dia li se alofa ia ala ya le loko fa se fulua i a vivi i mai a ngale malo si fa sa au pa u ala a fe me fa la nga ale o langa la so fa su you can't see Christ, you can't hear Christ or see Christ in the actions and my speech. Yeah, o pela o le si funga se singa ale pas o ta to ngo mo ka fa la ke lo le le ya lo guilty nga we ang sala. Yeah, I think ele version o kango ku i no che I le fe mai o le mea le ang sala ke siane fai pe ang sala o confess o sala mo ma ta tino. Au kala ele I whaulainga. That's natural to him. Anga oile le ketiango ma ko guilty sa ili whamanga longa le kua. Ai anga oile kama le whaulainga. No more life, because that is no more life. There's a singalanga o le natural whaula. Ko kio me fai le tui ko nga me. Wa hi fo iska ki fai wo le bo fo ian. O kai do la lo me ko. Iska kai ala ko fa fika o ele pe ala ko kam kai pe bo le pride ki le fi nga ko nga yo me nga e finga ka ki le ka ya ka fa pe o la fa la nga ke vai ele be yo ko si la se po le pe o ka lo le nga kai lang yo wa be nga e si nge ko nga be nga o ngo le o le me fa swing anga la fa me o por kusi o tanga te fo le las ka e fa ola inga ana e ola malo le ska ka me so lo ko ala ai o ka fo ale fo o va vai kai le ele fa pera ko me kia fo fa maria fo ngani pe kai ka ko de me fa maria ko ya fa pena ya wa la fa me pa o ese la ya ko de un sa ya pa o ese simile ko confide mu pa o me era ngan pa ai fa pena le no ngone ya lo me de so le fa la inga ya la ka ko ai no fa so lo ako me ko ma ha no ma la ka mo me ko o fa la in que de o lo la po fa la inga sa o ngi ko nga e por fa o fo ya va lo basta so o le ka ke ia le mo pe ke ko me fa na fo wina tato ona o lona lo fateli ina ia I ul fa mo ola ile toe tu mai o Yesu Kristo na ye o ti ma fa po fa ia I u ile tofi ele pala ele aisele anga o ia we're talking about eternity here ele mama lava o lo o teu ile langi mo I tato o o leo wina ele mana o le atua o o leo wina ele mana kia ele fatu tua ia I u ile ola usaunia faalia mai I ona poenga tai and you still say a Christian can lose his salvation so le ka ofu kele ia mau mea o o leo wina ele mana o le atua ile fatu tua ia I u ile ola usaunia faalia mai I ona poenga tai so God is able to save us completely because He always lives to intercede for us. Ele va o le tua ele ape e faola inga ka ku kia e faola ina I tātou to e tausi ia I tātou. Pastor, e fa sila kwa le mele o le mele o me ka winga sango anga le Yesu e faulinga mai faulinga leo ko e mau ki ngoa ai sia ua fai ei ma mau ki ngoa sango anga le Yesu o e uma na foa I mai e le tama I atea na tele tu fai ona mau se tas o ko I la se fa pula inga on ka pula mai de kuspa ia le pasta fa mo kuspa ia le me ka fa ni ke o fe me so mangaku a fa so mangaku ia le ai la fai marca de bele ia so ele se mana tu the first thing o le manga o silinga on
o le Warren kawhai kawangi ko I whai mau ki ngoa me Yesu. I think because Jesus being God o ia o le tuanga ke sila fia mea I wa ai korar whai upulea I think he understand and know that our salvation ele whaangolango skako dedication ele whaangolango kakungaruinga lele it's not even our commitment or our promise keeping Yesu nga sao pe maintain the salvation aya if ole mea whaangolango tasi ile mea na whaia ele tu pera on mea ovea koe on mea mai I give them eternal life that's Jesus and his father mai o te avatu o lo tama fo inga fo ina mai ele mo se mea ngave mai o lo tama o le na fo ina mai la to ya te au ai atu mau ai a faola inga ma ko anga loku ma ona le mfaile station fa ele me se me ola vea I kako there's nothing o ko mai I a kako there's no conditions kako sao me umanga fai Yesu o le ola fa vaunga mai Yesu o le tu maunga mai Yesu o le mawhainga se ngia I tātou o le mea lang whai Yesu. O la kausisi a le mele o le mele la makanga o le whaalatanga o le grace fruit. Whaatua o le grace o le tua, whaatua o le ana pe sau a koa ia la o ngā sau a koa ia e kausisi ma o le atua whai a umami o mai. Ia wafu ele I loa e fo ina. Yes. Yes, pe ole mea ngā lisi rule ngā le mele interpretation pe ngā onga I tātou le hermeneutics e kauanga inga ma needs lelei weave lelei le alo le onga tuspa ia because the Bible is one story doctrines, theology has to be in oneness. Then there's something that we need to seriously look at. Pela ole issue le ava pela ole fa mai mangi fa upu elem fenga rusi faltanga longo winga a fa faingo fie ele ilas fa upu fa me lusi a kongo yeng fa upu sound fa penga pe me fa we're going to look at that next week. Onga ke longa ele mea ngā rawhi me whai upunga. There's something about those verses. Ele o maramala mai tātou. So there's two things. Either e se kala ia Yesu, e sa o kala ngā o is whai upunga. Pe se kala ngā, e sa o ia whunga ia Yesu. Nia posisi mea, pe sa o la o ngā e se ka mea ia, te tara noa ni. Ka ipe an ka upuda, le fua ile me tamali. Ia, o le mea langa, Ai pasta. O le si me tauna ona manatua ma va ai Cristiano pe o kalanga a Paulo ya Timoteo ne fe mai a fai ele fa maoni tatu e fa maoni pe la vai e le ma fai ia ona fa fitia te ia no inga he cannot deny himself he's a faithful God o le tua fa maoni e le ma fai la le tua onga fa fitia lona I tua lona I tu fa maoni le fa mai a fai ele fa maoni tatu ma ia e ma le o se wanga le ero lo fa maoni ngaka e ke ka sa o e kim ke pelo e ke vai kulo la maua ia singa pelo ka singa e uia sa le ka ko pelo a fa mai la ia fa mai no la ia Paulo a Timoteo mai a fai ele fa maoni tatu fa maoni pe la vai longo o le tua e tu mau ko mau e le liwa ko mau wale ko no ha fa ko menga le le ka ko tua le tua si le fia me you know we learn of the omniscience of God. He knows everything, even the secrecy of our hearts. E lo le tua fa par le tua e lo le tua okay fa la inga le di ile ke lo leia ke me pelo but it's depend on me I hold him I keep him ye loang salmo fa so solo nga makau os fulu pelo vai asu so me lua pelo vai asu e se vai asu kasi pelo le ai se pelo ko pe ka fa penga singa ka fa kai ka ele mele I au le tau lungo me uma o le fa ma onio le tu fa mai a fai ele fa ma oni tatu
e whaamaoni pia lava ia, e le mawhaia e ia o na whaafitia te ia. Pa o ka akale kuse e polo, o le whaife au. La whaife au le ka le si, le kuse a Timoteo, a mai, pasta, a whaapele whaamaoni tātou, e whaamaoni pia lava ia, whaamaoni pia lava le atua, e le mawhaia ia na whaafitia te ia. A whaapea la whaamaoni, koe koso mai la whaamaoni lo le atua, i whai upure no whai mai Yesu, na mai o lo tama e sili e mea umalava e le mawhai e se singa koe mai Yesu o te avatu e la tu leo la whawawau o le ala se ka la whainga le ala whaadere mai whaali ali i ia male lua te Salonia kolu whai upufo e tolu na mai a o loo whaamaoni le ali na te whaatu ma wina o tau ma leo leo ina ne i le anga Awai le upunga mai o loo whaamaoni le ali. Yeah, I assume that's in present indicative. E le nganga kuspa ia. Longo inga, whaamaoni le atua nafi, whaamaoni le atua nei, e wha wahu pea lava le whaamaoni o le atua. O le whainga whai pea le atua, o le soifuanga le o le atua, o le soifuanga whaamaoni. Mai, na te whaatu mauina o tō, ma leo ina ni le. I le mea lava lea, kusa ui still, se mea kafe. I whaua pēr o leo koe kaulo ma whau e le fisiri leo ke fisiri leo ke leo pe sa kamalo luka. A whau la inga lea kama. Luka. Lea nga whau, lea nga alu. Lea sa... Yuka. Yuka le lea nga ku. Whau la inga lea kama, fu e kongo le. E kusa man mera kau ki kua mau. I think ole akanga e vali e yuka e ngā. E mwhai anga whai mea I kongo lukua. Ai kere I whau la inga. E pio kala le nga karango e la sa le afu. E le oso o umangi so o mongi. E ei so o ele mo ila I. O le swhai longa leo so o mo I o le whai o le fina ngalo le atu. E le whai e yuka fina le atu. Ma fai fa fia ngai o fina ngalo le. Ia wa fa pe se so o mongi e sustain e maintain e le tuama. Ia ranga ki kilo umai I kala a Yesu lang fa. E loa fo Yesu. Ole e a inga me ngar fa upule kau fai tau a le pas. Le roma le valuru iva. E mai a wa o e na sila fia e ia na mua. For those God for new. O tau o whai upulea, pero meo tātala noa. E whai ama whamanatu le mea lea, o le whaotanga I tātou na whai e lea tua. A mata lea tua, whawau lea tua, like he begins, he continue, and he complete, he justify, he signify, and then glorify us at the end. Mai la kala a Paulo I a loma mai, a wā o oe, na sila fia e ia ana mua. Na ia o fai kaur fai upula ke whimanga ke mai kauinga upu ia e ia. Le upunga e ia. O lo fatu tau I le atua mai. A wā o e na sila fia e ia o le atua lea. Ana mua na ia o le atua lea. Tō fia ana mua foi. Ia fōlinga I tātou I lona alu. Lo inga ava ailei mea ngā ngai e whai mei o mea whai e lea tua I whai mei ngai ia sila fia lua ngai ia tō fia ma le wha moe ngai ia sila fia e mo tō fia o le whaparangi whai mei I whoniu ma tō fia I tātou le wha moe na ia fōlinga I lona alu ina ia fōlinga I a te ia awai mea la ngai vai ia kalanga polo mei le tō la o keriso ma mea la whai mei le pride na whai mei karakuspa ia mei sui e kare pride no ingala ele kaunga I se mea ka o se kersiango ola I le angsala pere kaunga I se kersiango e ola I le pride e ola I whama o lunga langar mafu anga ngala inga sila fia tātou le atua le amatanga le ala ngala I ona tō fia I tātou wana mua ena ia tātou fōlinga I a Yesu ia fōlinga I te ia mankoanga kalaunga I think o le maka Yesu kasi e mai kala Yesu mai e tea.
ele fe mesu o ule e fa maulu o ule anga maluma le loto ma walalu le ala le ki ona fa mai paulo ya lo mai na sila fia e ia o to na mua na ia to fia o to le upura na mua mua ke le soifua po le lasa onga na mua le so wa nga ia karapas se fitinga nga fai e ke mua it's like eternal pass o le fa vau tu na kusala le mea nga sila fia pena for new tato le tua ai le kai nga orke mi e kau ke ia pe kala nga inga ia e feso pe un kano mero mai longo inga a tu va ai fa ngo fi nga ol tato fa lo tanga o le mea nga fu mai le tua ai le ia ka mai pe a fa ngo fi before anything, God foreknew. He foresaw us. Ole upuma lusinga inga ole upunga le fasa mo ka ko le upalangi nga ole predestined. Predestined, also predestined to be conformed. Yeah, ole predestined ole suffix nga le mole pre ole lexicon form ole upo ole destiny. Ole taunu unga. Predestined lola ele yo or kaunga unga. Ala wa ia kaunga ele uma la so de me nga fai mai ana mo pe me uma it's so impossible la ele tal tununga ele lord falta langa ele se kanga kale tu sala mo ai ele sta tale tu e fai me se a peranga for new tato la matanga ai le amakanga he predestined us he know that we can be here so how can we intercept or interrupt ele mea o fai mai le tu mai fa mo ele ina ia avea o ia maulu matua o le auso to tele o Yesu le inga Yesu maulu matua o le auso le ia ka ko mai fai po torsful o na to fia na mo ia ko salvo la e to fia nga mar ia la vale mai o le sila fia nga fai le tua o fa ko do nga sa kama o le to fia nga fai le tua o le siko finga nga mua na fai le tua mai la ia o vala wina fo ila to ia o le vala a wina na fai le tua mai o vala wina ia o taua mioton wina fo ila to ia o taua mioton wina o fai le tua o taua mioton wina ia o faa manu ia ina fo ila to ia o le upunga inga those he justified he also glorified so he called he justified he glorified o na vala awina le tua e taua mioton wina le tua o maria la va ko nga ku se kuspa ia o mea umana tupu o umang kupule le vala awina le called le it's in every stance in Greek o le justify o le mea umang kupu o le glorify o le mea umang tupu when we talk about glorify we're talking about life after this life ale si upunga ingale o le predestined nga inga rola io upunga lo glorify yet to come but predestined that it's kalangoa le lumana longo winga ele ma fai se singa koloa meanga o mea la uka kikia o umon fa singa le tu o ta tolo vala wina o ta ua mi to wina i tatu o fa ma maluina po fa manuina i tatu ka ke ola la le olanga nge mo tatu i loa ele o so le lei ele o lau ele o loko anga loko mala wa mi tonu malo le pala vale e tau fia oe ina ia fa manuina pe ka fia oe ina ia o glorification just still have no share in that we are the result of that action ole me tau fia i tatu ina ia ho o inga ole mana ole tua ole malosi ole tua le ala inga ko wola matata ole tua ola fa pa ina mo ole tua
ma fai alona fina ngalo awa whanau fo wina I tātou kusa markala rauri ia o yo ange mpau Mana o ia ina. Ta ua mi o tonu ina. O whaamanu ia ina. whaamanu ia ina a o mea mana fai e ia ole e ia ngai nga E manu ia o pe kau ngene mele nga me o ke mai kau inga le e ia le e manu le i me ia sa ua i ine Lua fai upua e wala. O inga, o mea nga fai le tu. Le ai amaska ko mea. O tātou, o le taunu unga o le alofa le tu o mea i. Wala awina tātou, ta ua mi o tonuina i tātou, wha manu ia ina i tātou. E le loa la, nga whawhiaranga le loa. Whawhiaranga le loa, leo mo koi sikiwa umale. Le tua tu mau le tua te iyo ele no fe que foi ele fez mai ele lo ari fa fera tu langa le Cristiano foi nane tono isi e fa pe mi o tangata mo o misilona fa o tanga ona botoya ngasala o le toya ngasala se Cristiano o uma ona fa e toya ngasala o le sidi nga punga le pastor e toya ngasala se Cristiano o uma ona fa I love Chile pastor ka fai akua le o mea mo ia ele ka kaunga ko yang sala sis ele o fima na o ia le tu tatu te yang sala but the truth of the matter is pelor kala le kuspa ia ele yoange mua fai pu mua e o ele val fai mua I mean 1 John 1 verse 8 if we claim to be without sin tatu fa apea wale is tatu ang sala o le punga ifme we deceive ourselves and the truth is not in us kusa o kako fa vale inga kako you lied to yourself, you deceive yourself. If I claim to be without sin au fa apea tu ele isa ang sala me mua o pelo e ke o fa vale ya wa fa mai lola and the truth is not in us ngowinga ngai lola nga e ke le I wharainga and the truth is not in us paula kaka fai melanga e maari ele ia kalakus pa ia paula kaka fai mai e le ang sala sketsiang ngaur kanga ka ele sketsiang ngowinga miskaka e le ang sala inga o mo whaula inga he's not a Christian. Now remember and the truth is not in us. The reason why we say we are without sin, the reason and we deceive ourselves by doing that, that's the sign the truth is not in us. And when someone don't possess the truth, he's not a Christian simply. Ele onga ia os Cristiano. Mai lola ia le kala a manju le kusi yongi. I kets yango. Famela yonge. Mai fala yo yonge fai pumo fai mo ka pu lua. 1 John le mai my dear children. La fa nau pe le I write this to you. Fa on le mafu an kuse yonge. Mai wo tu siatu nei mea ya te auto. Mai so that you will not sin. Mai yonge kusia ngai mea te utou la whanau pele ina ia awane utou toyang sala. I also ia saulo makamalea pata mai. But if anybody does sin, I fai anga sala dis. Peo vak pas o kesiango peo ka kule kusia ia yonge I. Mai kusa akanga paraphrase makare yonge. Il fai punga e valun ka mo fai mai. A fai mai se o e ngom sang sala mo fa vale ai le oske chiang mai I au kusia ngai mea inga ia awangi ko yang sala fa nau ke le fi manga ko yang sala mai kala mo le apostolo ala ele mala malama e ke me fa le kongo ia lang fa ngau ke chiang fa but if anybody does sin we have an advocate o yailo tatu puluvanga fa tasi maltama o Yesu Keriso le amiotun the righteous one o le meanga Yesu nga fai nga ualu langi nga fai nga fai nga po fai ngei o le a fai pe lava se o nga fio mai ma vakako o la fai puluvanga o la fai tio o la fai tua rather la fai tua pe lo kala ngale
pe ko nga me funga fa pe ngi le wayang sala pe no sa ungi mal fa sala nga va mai Yesu tama wangalo ya oe pe fa ka ngakar ko mafofa wangalo ya oe lo uki wangalo ya oe lo sa tau fa mai lo tama o ya saf o uma nga ko ngiang sala ska mo jona sko ingo sa vea na le ya sa ia pas e pe ka fa penga ke fa penga le be de ke ka we ia malesina me ani pas e fa punga iva ole John 1 chapter 1 fa mai if we confess our sins kon ko fa kam fa upu valu fa ainga ia if we claim to be without sin we deceive ourselves and the truth is not in us atatu fa pe mai leska ko nga sala o fa vale tatu pu fa seina tatu lava ia mai lo tatu fa upu moni fa mai fa upu iva mai if we confess our sins ava pelo ka ko nga sala mata tinu I love this word. This ole upule ka upe lava mea whanga tatuolanga. E whai upon kawa ai a Thessalonium for me. He is faithful. E wha ma honi le atua. Maami o ton. He is faithful and just and will forgive our sins and purify us from all unrighteousness. He's talking about us Christians. Ele ngata ina wha ma honi maami o tonu. Na te whaamanga fo i tātou ang sala. Ma whaamama ina i tātou mai a mio leanga o malanga. Whaama honi le tua. Sei pastor de bene I confess. O I le sa honi me funga te me salamo. Yes, Salamo. Tino. Le leo salamo langa before salvation. Al sa molea inga umanga I faula inga pe ngalo wa isa mesi bangalanga I confess we sa mola no ana wo o ketsia io ele se sa mo fa pe ia faula inga ia ko faula inga la wa faula inga al sa mo nga fa kongon me nga fe me young in ka mo it fa mo ka po lu fa mai but if anybody does sin ia o le mea la ngā re karango mai le mea whai Yesu o I le whai upuiwa mai if we confess our sins he is faithful and just and will forgive us our sins wha maoni o ia e wha maa ngalo e tātou ang salama wha mai ne tātou mea meo leanga o malawa whai upura sifuru mai if we claim le mea la le e makaukia ele mea la rofai mai ele kause kelsi le mea la rofai mai ele ang salas kepsiano o le mea mo ia ele kaunka ko ang sala but the Bible says the Bible says o le alava ia I lava ngā kulanga le ai e pispisia ka ko ele tato king or ngei ngore kau ke ola ki ngi mai lola io angi if we claim we have not sinned we make him out to be a liar and his word is not in us ai fai mai las ke siango o nga ia ele ang sala o e ka pepelo inga le atua lua e ke le faula inga his word is not in us nanga ele ngo folo pole tu ska ke le faula inga na tangata o faula inga e no foi la fionga le atua so you gotta be careful ai fai mai la ele ang sala ke siango Yo mera nga le kupo wata pepelo ina le tu too much dangerous kelly we make him out to be a liar and his word is not in us so morkali yes morkali la lofsil e ko yang sala las ke siango ngo mo faula inga according to sai ma me yo ka ka yes sadly yes yang salah o lea I kuspaia e koi kali fo kuspaia I melia o ngo le fio a fe mai Paulo e fa wow e o sala ia kupo e pera loftuno rhetorical question the answer is no but sadly we fall te pa o le aso male aso e fe mai ia a ka ulang sala fe en kuai pe sori kula fo a sa Yesu he didn't bring the same law he make it harder he lift the bar fe mai wa lava ai e ke muli lua ai wa lava la wika e ki fasio kanga kai ia lava fealanga nga fe mele ang sa you murder every week commit adultery every week you lie every week so
And someone say ele konga salas kesio. So o ngā mea umala e lead ka ko nga ia kerisu ina e tatu ato. Okay, so puka. Wa le la wa me confess e folding mai fo ngale. Ke mi ke ka lo ai ma ka o ai oi. Ya ka vai fu meu fa man ku ngai e fai so. Pio i sa ur fa manga longa le ke lo i si fu ngata. Ai ke te a le fa me confess ko o e ka nga e ka lo ma a le me ia ku sai. O le me ia le fa o ka nga ia. Ele te taunga sala ka fa ka de ka dia fa. Ya panga ia ngai fu so ta ka ko. O le me la le nga bia ro ka ma ku fa ku e se do mo le di. O kuspa ia, fai kau o kuspa ia. O le mai uma ia le kari o mea. Wa le skala ka, wa ka lea o kala yoang, ma kala Paulo, kala Yesu. O fusa nguanga Yesu, le fusa le mea ma kua mau ki ngorele. Ne kele ana. Manga ia le mea fuinga le ongo, o le fa maungia mea kuspa ia, ko e kari a kuspa ia, e fisini ia. O fisini ia wak whaalungo sa o kere. Ia ai le o maua se, ai whawhakai pasta o le, wa mai si o whamau, mai si o mea, e mau ki ngoa ai fuine, ngei mea ka ke. Busala, fika koe rama le amkang. Ele Lucifer e kusam kala la udi e sala ke siang kusam makala yo ki vol si va pia foi me pasta save but ele so kala tala John foi kau First John 1:9 ngai mai fa na mali mai ngai po skolo e pasta pe si be ko e fia paso ai pe ni pe wanga mea ta pleo la ile lo fole tu ya uri le vai aso aka kango si foi ka so tu ta no lo le so i mal fa muy o ia singa langa i fina ngalo ma na tu fo urtino kerisu o ani mea o fai el nem ta pas fa fonga fo ia ta tu pa ngam fai male ta i lo male le awareness ta o ele ato ele ta o se atoanga e ai foi o ta o fale to ka apsisile me wa lo fale to e ta to ia ai la vale ele ato ia va ia foi il ka va e si ala se solo o ma misi ia al me mo tino ta to fale me ngata me fai tu sama le ngale le me le ngale tu ia ila si va pena foi ia se foi mana tu fa o se ao ngale na ta tu tau fai va ai fa ta si e msa ia po le aton wale me le fai mail tu spa wale fa pe o fai mail o la fai mai al fa fika lu ka ko o le fa longo le ia mal tu va ai le o pe se nga me le ai va tu le va noi ia me pes ko tuanga ia na vai mo le va no lungo o pe fai dangi mo ia ve ia ne no fa sta tu ai malo fa malo si alo fo un sa o fo sa ili fa to ngole tu mo no finga ngalo le ia fiaf ia o te talo ia fo pe le tu le malo si ia si o te mau ai le poto mali ata mai ia wa na va le vai na mali na fiong pa ia le tu malo fo fa ma via le tu le suma ai e foi ele so ma te tari tonu ia o le fai unga foi le o le tatou por kalamele nei fiafi tatou na ma o no like comments and subscribe fai ngo fiena e toi mo me por kalamele tala no le so le verso fo ale nei fiafi ia fa manuia le tu e lo loto so fo